Tilinde isen siz desem sizge min günler seferi var. Siz otanın en popüler jırların hem jırşıların birleştirip duruşu müzikal koymay hit paradının televizyon versiyasını koruysun. Bu arasında 1 sentyabr bilim beyremi bilen şın tününden kutluyor. Etiyenilerge, okutuşularga barkı sabırlık, okutuşularga elbette tırışlık tilep kalabız. Bugün de çıkarılışta jırşılarımızın bilim beyremi nişik karşı alıları turunda silep giderim. Tapşırını başlayın. Müzikal koymay hit paradında premiera karşı alabız. Şan mizgilleri üstenginde dikkatinin sepit alıp dirgeni yalıtır yılıtır kilip tırar maturidiler girek kim budu iken ülkünlü minnen de bekhitlirek tarın bir faydı kındıravın şınalardı üteririm şu sepitte ağlaşarım duyulardı erim tarın bir faydı kındıravın şınalardı üteririm şu sepitte ağlaşarım duyulardı. Maşinam yürüp durar balaşarım sepite var bir sağındırar İsenelli bu sepitim yürüp kilirge bular Lakin yollar yok şolinde balaşarım ağına erim darıl bir faydı kındıravın şınalardır üteririm şu sepitte ağlaşarım duyulardır. Dağların bir faydı kındıravın şınalardır üteririm şu sepitte ağlaşarım duyulardır erim dağların bir faydı kındıravın şınalardır üteririm şu sepitte ağlaşarım duyulardır üteririm şu sepitte ağlaşarım duyulardır ağlaşarım duyulardır ağlaşarım duyulardır. Müzikal koymay hit paradında tağın bir rezident stelde kızının altın premierasını karşı alıyor. Yol boyunda sarı roza kızganmışa toptalgan kimden ekan şu
Aklı şeşek rozamız Süyülerine şu şeşektey Siz taşlar garizamız Sarı roza Sinekler taşlama Süyülerim taşlarım olmuş Niye süyü başlarım Sarı roza Sinekler taşlama Süyülerim taşlarım olmuş Niye süyü başlarım Süyülerim taşlarım olmuş Niye süyü başlarım Muzikal koymay hit paradın olğa taba devam etəri. Şiratdağı rezidentimiz Medine bu adnada 8-ci basqışqa çıkarılı aldı. Onun TMTV Production komandası ilə düşürülgən klibin qaycılık sizin ihtibata təqdim edəriz. Yüreğim kabıngan utahırlaşa Dirli yandırgan taşanı Bu dünyanın güzelliğini maktamayışa Süyülerim şaşmaz kışı varma Varma jirden Sarışın yiğit olgan kızlar varma jirden Mehbetten şaşmaz yürek varma jirden Koylarına yuvak sizler varma jirden Varma jirden Hıyalları şelperene kilden şaftan Kesilgende yortu yoldaşı Varma jirde sonda kışın jayda uşka Maksatına erişmeyen küşe Varma jirde Soğuk şirli olgan kızlar varma
3 малай әтиян ишарәтенә гынеулене белән Рәҗил Камалов та 1 сентябрьгә әзер. Аларның улылары Сөләйман быел 2нче сыйныфка укырга керә икән. Яңадан мәктәпкә укырга кергән кебек хис итәбез үзебезне дип сөйләде алар. Аларга бар тик уңышлар телибез һәм TNTV Production командасы белән төшерелгән клипларын хәзер үк куеп җибәрәбез. Dostlar, uzman topshiruvda sizni Dubayda yashovchi yurtdoshimiz Mariya Fedotova bilan tanishtirib o'tgan edik. Esingizga tushirib o'tdim, u Dubayda ko'chimsiz millat biznesi bilan shug'ullanadi. Dubayga qaysi vaqtda boruv qulayroq? Ko'chimsiz millat bilan shug'ullanish sirlari. Ikki bolani esa bloger borasida yetishtiradi. Bu turda siz uning o'zidan so'ray olasiz. Uning sotsial fikrlarini hozir taqdim etamiz. Hozir shu paradni olg'a taба davom etib, sizni Ramila ham Ramil Xayriddinovlarga topshiramiz. Səhərlərdə tam dilləri uyatan azmın
gibi urgalıp dolup tırsın. Köngüldeki külbelekler kapırıp öşüp tırsın. Kaderlerim, en kaderli güz nurun. Yüreğimin türlerinde sizlere aziz yarım. Kaderlerim, en kaderli güz nurun. Yüreğimin türlerinde sizlere aziz yarım. Yüreğimin türlerinde sizlere aziz yarım. Yüreğimin türlerinde sizlere aziz yarım. Maktabni bitiruvine şoqti vaqt o'tsa-da, jurchi Gulsina Ilyasova әле дә 1 sentябr җиткәндә дулкынлана башлый икән. Ул кечкенәдән үк уку елы башын яратып көткән. Моның сәбәпләре бихади: яңа сыйныф, яңа форма, яңа китаплар, яңа фәннәр. Бу хис һәр кемгә дә таныштыр. Ә менә җырында исә Гөлсинә гомумән башка хисләр турында җырлый. Әйдәгез тыңлыйбыз. Son duyuyorum irkam. Күңелеңдәге серле хисләреңне барма
нәрсәләр булачагын белеп бара аласыз. Язылып куегыз. Яңа сезонның тапшыруларын карамый куйган булсагыз, tmtv.tatar сайтында тәүлекнең теләсә кайсы вакытында карый аласыз. Ә без хит-парадның киләсе резидентына күчик. Гөлдәния Хәйруллина һаман да яшь күңелем дип җырлар. Тыңлыйбыз һәм клипын хәзер үк карыйбыз. Моңаепта куям пайша гомернең узганына, эзләрем генә калалар юлларның тузанында, юлларның тузанында. Сизелмичә үтеп китте тагын бер ел гомерем, картайган кебектә түгел, һаман да яшь күңелем, картайган кебектә түгел. Һаман да яшь күңелем, сизелмичә үтеп китте тагын бер ел гомерем, картайган кебектә түгел, һаман да яшь күңелем, картайган кебектә түгел. Һаман да яшь күңелем. Күпне уйласаң да булмас мәңге яшәп дөньяда, сөенеп узарга язсын Ходай биргән юллардан, тормыш дигән юллардан. Сизелмичә үтеп китте тагын бер ел гомерем, картайган кебектә түгел, һаман да яшь күңелем, картайган кебектә түгел. Һаман да яшь күңелем, сизелмичә үтеп китте тагын бер ел гомерем, картайган кебектә түгел, һаман да яшь күңелем, картайган кебектә түгел. Һаман да яшь күңелем. Ямансы уйларны куып, ераккарак читкәрәк, хыялый уйлар эчендә типсен әле дим йөрәк, типсен әле дим йөрәк. Сизелмичә үтеп китте тагын бер ел гомерем, картайган кебектә түгел, һаман да яшь күңелем, картайган кебектә түгел. Һаман да яшь күңелем, сизелмичә үтеп китте тагын бер ел гомерем, картайган кебектә түгел, һаман да яшь күңелем, картайган кебектә түгел. Һаман да яшь күңелем, картайган кебектә түгел. Һаман да яшь күңелем, һаман да яшь күңелем. Картайган кебектә түгел. Һаман да яшь күңелем. Тырышып укысам да мәктәпне сагыным диде җырчы Чәчкә. Шулай да быелдан Чәчкәгә мәктәп белән кисешергә туры киләчәк. Кызы Весна 1нче сыйныфка укырга керә икән. Укуга алар инде бергәләшеп бик яхшы итеп әзерләнгәннәр. Хәзер инде тырышып укыйсы гына кала. Димәк, Чәчкәгә һәм аларның кызлары Веснага без бары тик уңышлар телибез. Курыкма дустым минем, кеше сүзе булыр ди, кеше әллә ни сөйләр, булмаганны бар итеп. Курыкма дустым минем, кеше сүзе булыр ди, кеше әллә ни сөйләр, булмаганны бар итеп. Елама кыен булса, бар
kuzning birinchi kunida, bugun hali mening tug'an kunimda jey bitdi, yo yetarga ulgurmadik deyishlar uchun ma'lumot yetkirib, Dubayda yashovchi yo'ldoshimiz Mariya Fedotova Dubayda yashay ham qo'shimsiz yil bilan shug'ullanadi. U sizning barliq savollaringizga da javob berishga hozir. Siz o'yindan uzoqlamay Qozonda qo'shimsiz yillik bo'yicha ko'rgazmada o'tkaziladi. Haligi ko'rgazmaga ekranda chiqqan QR kod aşan yozila olasiz. Biz Qobotdan muzikal qo'ymaylik paradini aylanib qaytib sizni Rifa Jaripovga topshirdik. Rahmat ettinglar. Hayırlı kişiler, isen misin, sağ mısın? Hazır! Yazmış mıyını sina, başını gel, seyirün elektriği kupsinigen. Şiirler bulup ders bağarıydı, teresinde indi kupsinigen. Urtlasın geri küngeri teresine, utbu bağış teresi bakmalı. Şanlarına urur tabarmış, uğranlardan yarısı patladı. Urtlasın geri küngeri teresine, utbu bağış teresi bakmalı. Şanlarına urur tabarmış, uğranlardan yarısı patladı. Hadi birge! Bir patşı yaptı, direk şanlı, kabin diken anı kimlerine. Dinle kutlu bulut, tapmaz balığı, tereslerle utlasın gene. Utlasın gene küngeri, tereslerle utbulmağaç teresi bakmadı. Şanlarına vurur tabanımış, vuranlardan yarısı atladı. Utlasın gene küngeri, tereslerle utbulmağaç teresi bakmadı. Şanlarına vurur tabanımış, vuranlardan yarısı atladı. Ses süper! Hadi! Neresin neyli, utulasın gel, utten ahırayıplan itensin. Öten bu sar otursun neside, Hüseyin Masir'in kimsensin. Ortasın gel küngeli tereseydi de, bu bağış teresi bakmalı. Şanlarına vurur tabanımış, vuranlardan yarısı patladı. Ortasın gel küngeli tereseydi de, bu bağış teresi bakmalı. Şanlarına vurur tabanımış, vuranlardan yarısı patladı. Şanlarına vurur tabanımış, vuranlardan yarısı patladı. Qaysi ijrochining nega pozitsiya yo'llaganin tag'in bir taqir esga tushirib qo'ydi. Ondan so'ng endi jinoyatchining ismini de atarmiz. Sizinle birga qoling. Dağların bir paydı, ömrün şınladı. Öterim şu sepitte, bağlaşarım duyuladı. Sare rosa, sine gemleri taşlara.
ikisi bilen de tanışır vakit yetken. Muzikal koymakның absolut liderin kayдырып kutlayбыз һәм kayдырып җырлатабыз. Iskin ayklarimda әледә шикилләр тузаны, әледә тузмаган. Сөйләмә тузла язмаганны, сөйләмә ни була алганы. Эндәшмә артык булса сүзләр, югалтма битеңне, килмәсә хәлеңне өскә күтәр алмасаң. Үстерәмә төпкә. Без күптән үлбәрләр экранда, шутырмыш артында виртуаль океан, ул тутанышлар тартмасында калган. Әйтелмәгән сүзләр, көннәр калды, сылы, ялкын, җәйләре җәй түгел, салкын, төндә яңгыр, җиләнле астында, диң сыңгыр тапкыр, синең кочагыңда, җиләнле астында. Шәфәкъ төстә Pink Floyd. Икебезнең берсен коткарырга була, безнең карап күптән читләште курсыннан. Алышып бер якка күз карасында ай шәүләсе. Күз карашы юнәлгән өскә, онытам дисәң дә онытырга бирмәс беркайчан. Йөрәгең гәрәбә, беркайчан дәшмә исемемнән. Бармаклар киселгән дәфтәр бите белән, һәрбер ялган антым соңгысы, соңгысы. Соңгысы ант итәм, көннәр калды, сылы, ялкын, җәйләре җәй түгел, салкын, төндә яңгыр, җиләнле астында, диң сыңгыр тапкыр, синең кочагыңда, җиләнле астында, синең кочагыңда. Нәрсә, җырчылар арасында 1 сентябрьне яратучыларны һәм яратмаучыларны белдек. Җырларны хит-парад позицияләренә урнаштырып чыктык, тапшыруыбыз ахырына да якынлашты. Сез 7 көннең иң популяр җырларын һәм җырчыларын берләштереп торучы музыкаль койма хит-парадының телевизион версиясын карадык. Телеэкраннар каршында сезнең белән мин Гөлнар Сәфәрова идем. Исән-сау булыгыз. Иң мөһиме, үзегезне һәм якыннарыгызны